nakamta lojong nolong Kublai pi baro kini hilong ki kubor bam takasngi. U President ka VPP uba adan mela basayong mod upen menapat ba ulaweng pat ba ya ka jing tangan hadu khatwe sngi lenter. Uba adan em basayong mod haba penkut ya ka jing pensange no ya la ka jing jing it ka bakalayan hadu hadin baga sorkar jela kala penmi ya ka jing pennapat ba bakala thau ya ka expert committee ban bisharth ma ya ka reservation policy. Uba adan ula ong kadai kani kaba ka VPP kala dawa bar ka VPP kala bu ya kani kaman ha kamat election ba ka seng kala but din kat ba ki wei pat kim sngonut banne AA. Uba adan ula penpau ka jing sngongu ya kinong yalam ka party ki bala let mi khmat shaka committee ki bala penbor ya ka sorkar ban thau ya ka expert committee. Ula ong ba ka sorkar kala ko ngo badai ban penbet thamai ya ka reservation henrei ka VPP kanang but din da ka jing thungkam thungjam da ka sorkar kam deishu ban yat kinriang ha ga batang ki briu ki badon jing itu ne don jing ya jan kin sha thungkam. Uni unong yalam ka VPP ulabam ya ka jah ne ka sngi ka bala pentian da ka kurim kum ka da ka jing pensa ne no ya ka jing sha thungan ka bala yat khatwe sngi. Ya ka jekren bakalalong ke jekren ke bejo tenrei nagale ke jo akun president kum mangana kren shai balem nang yo da ke jingtho ka bashai lem na ka boy ke notification na ke ti ke jonga nganu pala ban call off ya ke ni ke indefinite hunger strike te menne hatapor khadwe biji nalayo ya ke ni ka shiti bala pha shanga Bala talk to the President, Voice of the People Party, VPP Shillong. Bagani kadai katakan notification, kajingpun bana, jangka sorkar, ngan puli kumni. The Governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in resolution PR.222/71/138 dated Shillong the 12th January 1972. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies and related fields which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state reservation policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Kadang-kadang jemput mana juga sorkar, pa kantung yang kata expert committee, kapan kentut yang kita kibriu, kibatip ha, syabang dari sensar, kibadon, kibatip ha yang subject juga economics, the sociology, demographic studies, bat kiwi kibenta. Kadang-kadang kabangi nilatawa, ho habang ilasang banyak keren yang kene kamat, don shibun kibala penting, don shibun kibala pretendru. Balik si ubardan ulapan ki, mo, ya ke bala berdalam, syaka jingkum senam. Terdiri kumagilap keluar, nilabu yang kena kamat, hakimat jing keluar ke sini, dari hektik election pledges ke jong ke party, bahkan pan review yang ke reception policy kena kawin ni mat, kiba nilalit syau patpa, batum tang nilabut din, ya kaba ki way pat lesi, ki slow bakalong kaba etan. Bani keren ya kena gamat. Kislo kamlong dalai em bani keren. Mengi slow ban ayu pada kajing kersan kajing pi. Pada kajing scam jumut jong dipat ba. Kasorkar menta kalau menjur bantung ya kata ke expert committee. Ini kata kajing jok kata nitong kajing. Namla aru klam depan pau ya kajing slow lo kaba crowd kajing. Ya gini ke nongyam kajing. Kebalelek kan isim bentang. Naru Dr. Karachen, Dr. Ricky Sinkan, Dr. Baskam Merbo, Batkumju Agasin Kabar, Dr. Baskam Merbo, Dr. Ricky Sinkan, Bat Wemley Jiba Bryce Sarwell, Marvanian. Laram day begini kinagalam jiki scam gajimut. Balaram day baga party hi kalangam yagani kamat lesi ninsha jok hagani kajingere kajingi. Nere kajingelam daga jesa kabasta kajingki. Lala ban penkongu ya ka committee hi borok kawai.
Oleh CPE ke lat patai kubur, bagian keseng sai patai ke berpenpau bagi kuah dan review ya ke reception policy. Nrai ke jebran kalau ke berpet, kalau ke berkalan. Nrai ni semua begini ke noyam ji ke yang scam. Haru ke berkut, kalau haru pengedio ya ke ni ke notification. Dari nomor kita katakan, kumbang anak kuan, ya pergi papa, ngalah pendak, nak kena kerja aku menolak jangka Voice of the People Party. Kawan, bangan ni nak kena kerja tak perlu pak sarkar kena menjur ban review ya ke resolution policy. Oh, minin beli kelawan ke doktor dan bur beli kelawan kampung. Dan negeri sepanjang po civil hospital, jabla batai kata ke jingong jiman jong ke kot ke kia ke junga. Tenrei ngalarai bangan sim dah ni ke sinja, long kapal long jaga baca, nganam sange tak ada pada sorga kan dah menjo. Tenamar kata mengi, ba ke jingkau shan ke jopi ki pai pai, ke jing sharia ke jingi hoblay, kalau perang ini bagi dia ya kani ke jingjok hagani ke por. Sekalian yang pensiap sekaman. Bapa parti ke seluruh kami ke Jakarta kolong kemarin yang hapan lum yang kawai ke jalan. Nara benta ke jini jom kani ke jini ki ke jini. Nama pun di part yang kalian teri ki ke bapa punya dan benta. Kenapa kata ingin ke parti ke session yang berai. Apa biang lalu bat kumno pat ingin kedau nanti. Nangi syakmat bangin yad kom ke parti. Kapor kelada ini bangin sedang temai, ia kejat menerio. Kapor kelada ini bangin sedang temai, ia ke pemperkat. Nin era ia ke mensip bisni. Nin era ia ke mensip bisni dan ismat parani. Bator seisin. Nin onra ia kata kejingi buram markelian apa yang jungi kum kejat menerio. Kedua ke buram markelian hari ini bisni ke pemerintah. Nia kalau banyaknya ayamai, nia bakal kendiat harga kali tunggu, nia bakal kini katai kamdon show ke buram mar kalian. Apa lingba kini kasih ban kentui piwe, tongin sedang banyak yang kini kemensin banyak buram mar kalian. Dan ini kami kini kemensin banyak buram mar kalian. Dan ini elok yang kecing bisni kecing syarut, namdam kecing adatin, baga jat menuju kan kiu syafran agak dikisi kisnem kibarwan. Dan namar baga sorga kalau penpoi yang kini kesiti ni semua panai kublai baga penpoi menem stak hagapor karui biji dan rena kalian kejuan nampak sange bad mentah ngampun pernah hakmat ke jingdon ke jompi bangan pun kurno ya kini kejusah Pendapat jauh lebih penting yang ini kejusah kan kejusah. Doktor ibadah benpek kiran dia kepentar ibadah benle, te mangkot doktor mentah banon skmat ban pendep ia kata kepentar pendadak ban peni ba dia pensange ia kan di kejusah sini kejusah. Kami ukat bawan pek jangan pakai syatan dan bantu tu boleh lah tekor dia. Ini bak nak kata kita lesi kita semulungo semulangit umnu tu arden udang laban keren udang iklan. Apa syatan madu beras ni tulais ni. Rai kejingan juga doktor atau besni. Kibayosno kilayosno. Bat yang hadian bagi tes ya senam berjumpa. Ini sore berman kerki sini. Lama bagi tes ialah bagi kembang AAM hati kelas mereka. Akhirnya, ini mah penting. Ya kan ini charging itu berjumpa lenda hishim. Ya kan ini ID flu. Kabalong kajing don kami kemet kajang. Kami kabang. Jadi nama kita tahu. Umubriu ubas
Burung yang kecing peniat, jauh ke medical science, buat guru kecing berhak, juga doktor di Basokya. Buat kita gipat bak, kita balas semua seni, kita bampuan dari CBI, bawa ben dan dengan kemet kabam klan. Kalau siapa yang kita bantah, agak jingsa kalau kita melihat dengan apa dulu saya kira semua warna pensel, nama laga pensel tentang katu kan dikata ini siko pada kelaban jaga ini kita seniu. Dan nama kita tahu itu siapa yang boleh, welang. Beliau tunjuru ini hadap kanu ilaban ni. Nama kita tahu. Yang setiap one iPad bagani ke job ke jingi, ya kani ke jingi ki, bagi semua bagi job lo di ke baru. Hari kemau kani tang ke jing sedang job ke jingi le ke jingi. Kita don sibun ki mak. Kibana kalian ke Voice of the People Party kan bi syakma. Kalau jumpa kemau, momen banget dan long Presiden Jawa Seng FKJGP. Kalau jukran lagi rensan patba, ngajuang ini di kintin. Bala on jenderal kita ginong yang gaji, kita dalam assembly, bala pos sekretariat, kita ni jengkit klik nak kamta, kajak beriu, kanung dan kami ni kiseng balang banmi partai. But agak bor mengelap election gani. Nagayan juga Voice of the People Party noon bala dikipat ba ki ay kajing kersyam ba kajing syane angi ki sama ji ke nam dan kamar pelupor ki seng balang mereka pelupor ki kam ki jam ba ki jing poli ki joki te menta kum ka seng gen syame ni ki jing kle bangin ki nam ta jinge jongi ja jonga ja riu Saya ay kecumba nakamita lojong ulang Kalum kami kamusta katay walang iyeng, antang walang iyeng. Kalum kami kamusta katay walang iyeng, bagi jam berdua.